بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليان كي يقبين الراتوني قبي هواسا أورومو خا رياض جراتو مقالا ممتي سعودي عربية رياض ور جراتو خا مكتب دعوات عمرة في مكة جرو إسانتو شيخ أمين إبروتي في شيخ خينيا شيخ أنوار إسان كنا بربان نجتشودان أكاسيت غرساني ميلة إرغتي جرنيس للبي ساني أواتني في شيكوتين تينيا دفاني إسان كيستي أرغماني سومنان أكا أولانيتي قمنيتي حرم خيسا قمني فيني سغنتان أما غغيفة موديمتو سغنتا شيخ أمين إبرو في شيخ أنوار akkasitti dhaamsawaan hawaasa keenya kana qaban haanuu dhaamanii dhakaa irra barbaadu jirru sagantaa sheekh Amiiniif dhiheessine sheekh Amiin ammoo sheekh Anwariifiin dabarsa jedhee sheekh Anwar waan silaa gartee isiniin ju waan gorsaa ta isinii qabu sinqii qaamaa qalbiin hordoftanii akka irraa fudhattaniin isinii dhaama gamanumaaniin gara sheekh Anwar isin dabarsa jazakumullahu khair salaamu alaykum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبليان كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله زمن ديرا isin argu hawwina akkuma gartee sheekni sheekh Amiin jee isin nu arku gammaduura nutilleen isin arkutti gartee gammannee jirraa jechuudha warri asjiru kun obboleeyyan keenya riyaadii dhuftan akkasumatti obboleeyyan keenya riyaadii kaafeefillee ergaa nuu dabarsitan jennee yaanna akkasuma kusibiti maasha Allah duuba nuti hawaasni keenya bikka jiru cufatti naannoo jirutti hawaasni keenya biyya gartee westerni karaa gartee Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa jiru akkasumatti biyya Arabaa jiru akkasumatti South Africa jiru akkasumatti Kenya jiru hawaasni keenya gartee biyya adda addaa jiru kana yeroo hedduu gartee gammachuun nuti qabnu hawaasa keenya kana mee akkamitti gartee bira dhaabbannee waan beeynu isaanii dabarsinaa ittuma jirraa jechuudha haa ta'u duuba arraan tana gidee akkanatti ijaarisina garree gammachuu guddoo walaakiin nutii kun akka nama sheekaatti akka nama gartee ilmii xiqqoo gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf kanne ta gartee tan moolaqat jennu qilleensarraa hawaasa keenya ka jiru kana bikka jirutti cufa rakkoo isaanii beeyna hawaasni biyya Arabaa jiru rakkoonsaa maali ka Keeniyaa jiru rakkoonsaa maali ka South Africaatis ka biyya alaatis ka biyya gartee faranjii jirus numa beeyna walaakiin immoo rakkoon guututti ummata keenya lubbuuti yarraa kaasee harkaanu qabdu gariinis ni jirti garii dubbannaa gariis ni dubbannaa garii ni dhiifnaa jechuudha haa ta'u immoo duuba gartee gariin ta dubbannu nuti hawaasni keenya kun hawaasni Oromoodha yeroo hedduu dhibdeen nuti qabnu akkuma rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala quraana keessa dubbatee dubbii gartee hedduu wanni gartee ummanni keenya rabbiin ittiin mokkoree dubbii gartee gandummaatii fi dubbii qabaliyyaati gosummaan tun yeroo hedduu nama kana ni fashalsiti akka malee nama gooti fakkeenya amma immoo ummanni keenya dubbii gartee gandummaadhaa dhukkuba vaayirasa gartee gandummaadhaa vaayirasa kutaadhaa dhiise jennee yaanna tokko ta'e akkasuma kusimiti tokko hin taane tokko fayyaadee san jalatti immoo dubbiin gartee gosummaa balbalaan wal filuutun bikki isin itti heddummaattu bu'urri isiidhaa tokkoffaa karaa Keeniyaa yoo fudhatte Kaakumaa jedhaniiti kaambii Kaakumaa tanarraa ta'a volkaanoon achirraa kee Keeniyaa tanaas dhaweeti Ameerikaallee dhaqe ka biyya Arabaa kunis asumatti gartee gosummaa adda deema biyya Arabaa shakkiin godhina jirti moo jirtu ni jirti ta ajaa'ibaa jira wanni tun
rakkoon rafiduu malee hattaa rakkoo fiddi jaarsaa jaartii jidduutti rakkoo fiddi waan jee rasuulul islaami da'uuhaa fa innahaa mumtinaa jee awoo isiin tun ajooytuudha dhiisaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waja'alnaakum qabaa'ila وشعوبا وقبائل لتعرفوا جي لا لتفاخروا ولين آدتشو دونتين بل وني ربي سبحانه وتعالى إبدا تنوغوديف أكا والبينوفي أكا إلما أدير خيتي خنا يو ديني تلو فيغرتي بر شريعة إسلاما خيساس بر قومان نجرتي مونجرتو نجرتي وانجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيئة رواية ترمذي الباني سيئة قولي تعرفوا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم جي نسبة خيسن قصتيسن بردا وان اتقرتي رحمة تيمة تنفتو قصتيني برد المتوك نمتوك خلوفي أبو الرئيسات وركنا كنات غندغمي غندكنات المينيوتي قصتي تيمال يتي علمي قربان كن قرتي أبو صديفة ولدو فومن قصة ساقة قافتي برجون قصم مامتي قافم قصم مري قافة اتقرتي قصتي تنا ilmi kuni gartee kuni ala kuni noole kuni jaarso kuni itu kuni akkan kuni qaallu jettee gaafa gummoo ruuppiin tun kaate dhukkubni kun bada uti akka gartee fakkeenyaan akkan mana Naayiroobii amma meeqa taayetti wanni kun dhufteeti firdi dhaamsine hin dhaamtummaas gizee isiin kaate yoonuma dhooyte malee maas yoommoo namni gartee balbala kana ibidda kana dhaamsu yoo hin jirre سيقله يخاشي كوتين يخاو مني خينيا خايون خوابي خديسا وان تنجئ خيسا تشافسيون جري بكيلتي غرتي بشان جلن نكاني دوبي بليسن هاتا ودوبا اما اسين تون ربيخ وني تون هنگا غرتي دوبي جارسا جارتي يو جارتين غرتي غوسبراتاته هنگا تفته غرتي وني جو اسمتا نيچو اسيلين جارتي دي جارسمسي خانا غرتي dhiiftee faa gartee yaamanii intalti teenya jedhanii jalaa fudhatan gaafa garii tokko suudiidhaa gaaf tokko dawwalee maal naan jee obboleettii isaati warra soddaa isaati obboleettii isaati gurbaan gartee soddaa isaa jechuu jaalate dhalameetan hammeenya waan kanaa obboleettii gurbaa kana obboleessi jaartii jechuu jaalate obboleettii isaa jechuu kana duuba namni biraalleen jaalate inni masilaa jarri waan jaariin warri soddaaf intala gartee kadhachuu dhufan ni didan ama muciyyoon nama gartee biraa ka gartee jala deemte kasalaa soddaa kaa kana akka heerumtu fedhanne innillee waan jee yoo gartee obboleettiin diyyatuun gartee gurbaa soddaa kana yoo gartee hin heerumne ani jaartii diyya gartee ni gadii lakkisaa je kana duuba gartee ka'ee intalti tun deemtee kabiraa jala deemte kabiraa jala kutte kasalaa warra soddaa dhiifte hogguusanii gartee isaanis intala isaanii jalaa fudhatan ammoo inni tun beeyta yoo wallaalummaan ta'in waan intalallee jalaa fudhatan hin qabdu dubbiin duuba gartee gosummaatun haala kamirratti hidda hidhattee bikkayyutti keessaa'u biyya arabaa tana keessatti hidda guddaa qabdi moo qabdu akka ajaa'ibaa qabdi hidda badaa hidda gartee ciruudhaafis yeroo nama fudhatu numa ciramti inshaallah bi'innillah maaliif tana isintuu cira isinuma kaas dhufe kanaatu bikka bu'ee wanni tun gartee ummata keenya hawaasa keenyaaf faayidaan qabdu yaa jarana ganda gandatti gartee balbalatti gartee wal filuun tun nurra rakkoon fiddi dhukkubni kun dhaamsuun rakkoon nurra fida wayta rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi laa fadla lilarabiyi jebar ala alajamiy arabni gartee ajama wannitti caalu hin jiru gurraachi adiin caalu adiin gurraachan caalu illaa bittaqwaa je rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi amma namni keenya waan biraa dhiiseeti bikka taa'utti boo nuti bar shanyii mootiiti bar nuti shanyii kanaati ja aboo shanyii gabraa jira hin jirtu beeka shanyii gabraa shanyii ati arrabsu tana keeysa shanyii boo shanyii warraa baluusan shanyii ja shanyii warraa baluusan keeysa aalimaa jira hayyuu jira sigalee nama rabbi sodaatu jira
nama adaba qabuu jira hattuu jira shiftaa jira akkasuma kusim shanyii cufa keessa jirtu ni jirti idan duuba gartee nuti duuba gartee yaa hawaasa keenya dhukkuba gartee badaa kana dhukkuba hamaa kana akkaataa itti gartee fala inshaallah rabbi subhanahu wa ta'ala numaaf laafisa maalif hedduu gartee biitii arabaatun bi'aan gartee naannoo biyya arabaatun daawaafis namaa mijoytu nama kana wali qabdee itti himuufis immijaa'u baleeyyan kiyya namuuni dalagaa kaanni fiigaa hanqa fakkeenyaa biyya gartee faranjii tanatti sheekkan yaamanii maal jaanii itti iyyanii wali qabanii onni godhan immijaa'u asakkaan arku kanatti way immijaa'u ni ulfataa nama kana gartee wali qabuun carraa akkasii argachuun ni ulfaataa jechuu tanaafuu mee waan gootan dubartii gartee kanatti fakkeenyaa dubartiin takka yoo dhuftee yoo isin gosoonni taate boochi qubsiisaa ganda san kani haa godhuus kanuma gandaati odoo abbaan jiru waan tanallee dhiisaa waan tanallee wanni kun dhiifamuu qabdi maaliif intala abbaan jiru wanni kun bikkayyu jirti masri keessa jirti keeniyaa jirti biyya arabaa jirti hanga beeynutti jechuudha wanni kun intala abbaan odoo jiru odoo maal jiru boonuti bara kana gosoota hin taltini jee qaabbatti ni ko obboleessi jiru odoo abbaan jiru ni haa godhuu tanoo eeysaa fidan kitaaba kamtuu himeef dhiiroo kitaaba koba qabanii kitaabni koba qabanii jiru beek idan dubbiin gosummaatun oofteeti akka malee nama gooti tanaafuu nuti akka gartee obboleessa keessaniitti obboleeyyan keenya ka bikka malee takka malee ta'uu jiru ka waan kana oofu waan kana akkaataa itti gartee ummata keenya keessa haynu fala barbaaduu qabna inshaallah duba wanni tun dubbiin gartee gosummaatun chiginyi isii tana gartee nama bishaan itti naqu irraa dhoorkuuf akka inni waan kanan goone irra dalaguu danda'uu qabna isin warri gartee obboleeyyan keenya maasha Allah arraan tana namni dilli kun jiilli dilli kun dheengadda obboleeyyan keenya kariyaadi anganam kudha lamaa takka dhufanii ilaalanii sheekni jiila sanillee jiila umraatii fi quraanaa je'eeti itti baase ijoolleen sanat dawwalteeti dheengadda maallaan jettee sheeka jaan kun wasaap irra goonee jaan jiila gartee umraa fi quraanaa jennee bannee akkasi qubanu qabaadhaa jaan jiila keessan kanillee sheekaa gartee moosanirra dhiisamoo muammaa isiniifis kopha baasaa tana ustaadaa fi gartee sheeka keenya sheekamiin irratti hin dhiisaa immoo nuti hedduu gammanne namni keenya umraa riyaadirraa dilli kun as dhufuu kana waan akka waan tana na gammachiisee hin jiru waan kana itti fufuu qabdan dhiisuun qabdan nama keenya ka ganaa ka biraallee kan dhufinillee inshaallah amata dhufu buqaaftanii fiddamoo fiddan akkana kuno maashaallah duuba ammallee waan gootan waliis qabadhaa wal jabeeysaa sheekkan keessanillee jabeeysaa ulamaa'ii teessan jabeeysaa yoo isin ulamaa'ii teessan kabajjan ummanni biraalleen kabaja sheekkan keessan jabeeysaa qorii qoonqoo kanamayyuu nyaatummaas akkan taane isin galu jira waan hin jawun isiniif galtimi waan gootan isinii kun awwaan jawutti waan gartee dalagattan tanallee rabbi barakaa isinii keessaa kaayuu inshaallah biyya gartee deebitanii biyya teessanittillee dalagachuufis karoora kaayyadhaa isinii galu jirtimi karoora kaayyadhaa inshaallah rabbi isinaa milkeessuun jaa ani isinittin dheereessuu gama sheekiyyaatti isin dabarsaa ربي أمري سنا ديريسو ربي سنا ملكيسو يا دا مراد خيسا إلي ربي سنا أقوتو إن شاء الله كسي جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبليان كينيا ورا عمرة دا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهند درا غمچو گدون نغيما ربي خيني غلطهم فنا ربي گيا راخنا بيا خبجمتو تنت يرو خبجمتو تنخيست ورا هجي بريد هجي خبجمتو هجتو داف بيتنا دفن كان ولين ربي جرا أستي ولد دفو خنا نقولنا مخنا غلطهم فنا الحمد لله رب العالمين. وبليان كينيا ورا تتافي قدني أكنوتي والأجر في سني وجين تتافي قدني سن كيسا isnundinu niyya osuma qabatanu namni tattaafi irra godhega namuma nama keessa jiru jazaa gurguddoo isnundaafu rabbi isin yaa kafalu boliyan keenya nama biyya arabaa jiru waa kitaaba hedduu waan itti man waan ittiin fakkaatu biyyitun biyya kitaabaatitu yeroon amma keessa jirru hedduu yeroo kabajamtuudha duba asirraa kaana باتين كيس جروس باتي خبجم تودا باتو مسان كيسو يرون أما قويا توكو بودا سينو ديم نخورنا بودا يرو خبجم تو كيس جرا أكاسو جمس بيا خبجم تو جرا بيا ربي سبحانه وتعالى خبجي ونتاكا وقا غتي أرغد بكا إسين جرتو في يرو إسيتو غتي تقول أجان باتي رمضانا غتي قبدي خيساو خورني بودا غتي قبا biyyi makka gatii qabdi gatii tana lama hunda walit dhufe yeroo nuti amma keessa jirru kana yeroo kabajamtu hizaabarra qaalii taate amata keessa yeroo san taasise carraa kana argattanii umraa godhuu keeysaniif baga gammaddanii isinin jechuun barbaadu rabbi subhaanahu wa ta'ala umraa teeysan umraa qeebalamtu isii booda umraan hedduun jirtu isin yaa taasisu نبي كينيا محمد صلى الله عليه وسلم هجي رمضان خيس برباچف توغانو هيمو هجي لي رمضان خيستي إرت إيفتو برباچف ترى تك عمره دادو انت لتك حجي سوجين غون يا ارجما ربي حالنا بجاو دبيتين سببات لكبساتوتيف قال توكيجك ابنا توكيجسان ابابلوتو حجيني أني هجين اتأكدت سوجي ديمو أبي سجلاها في جتة ألان ألتي ويتخى النبي عليه الصلاة والسلام وأن نمتي سني فرماتته نمتي برالي دبر إلى قياك قيامت عدل حجة أو حجة معي رمضان خيسة أمرا قولي هذا ديراه أمرا رمضان خيسة حجي وجي والكتاج النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وجي قول umraan ramadaana keessa godhan hajjii zimbilollee osoo hin taane tanabii usanii wajji wal qixxaatti je nabi sallallahu alaihi wasallam carraan isinarraa harkattan carraa guddaa tahuu beekuu barbaachisaa han irratti immoo alhamdulillah jechuu barbaachisa duuba maal namaa godha carraan kun bakki kuni bakka chaarjii irraa guuttatanii duuba موبايل خيني خنو غاري فول الله فاتي إبدت بربان چارجي تي بربادات الرئي ثواب قد ربي براغل ميسنو قفا أصنتهين بكا چارجي إيمانا إرا قوتتني بكي أما نتلين دفن دوبا إسن اللين دفتن دوبا إسني وجه والقنا مفجرا غمچو قد دون نتنغامي لدين قياتو قبيلويتي چان إيرو وبقوا اللي أرجعنا ويروح يستاجته منابات جان بقى نبيتني مي بقى نياتي بربنيسي بقى مثلا هو قبيلة وان نيان نكبو وبقوا اللي أرجعنا جته باته دبار كتير بقى في دبار خم ترجبا بقى باند دبار ربا بانه جته جان نتي أما والد دفنه في اللي وابروتي إسين كنمو خنمو carraa arkanne jechuudha kanaafuu gammachuu guddoon nu dhagayamaa wanni isinii dhaamnu diin isinii dhaamna iimaana isinii dhaamna diin isinii dhaamna akka walii galatti diin isinii dhaamna bakka hunda jiraatu namni hijraan biyya teenyaa sababaa rakkoo adda addaatiin
sababa cinqii fi sodaa adda addaatiin sababa miidhaa adda addaatiin bayti ummata keenyaa ni heddummaate cinaan tokko kara bahaa baqate cinaan tokko afrikaa keessa baqate cinaan tokko kara dhihaa baqate karaa hedduun baqannee beekaa baqa hedduu baqanne namni karaa keeniyaa baqate naayiroobii rabbiin markaza godheef kaambii talaalliidha kaambii leenjii keeniyaa godheef duuba hiree eegganna jee odoo taa'uu qaraatii seene biyya ganaa inni itti deemuuf isa qopheesse rabbiin asitti duuba aalimni hedduun darasaan dur waa qaraatee deemte achitti aalima taatee qophooyte tuun ameerikaa tuun kanaadaa tuun Austraaliyaa dhayxee achi da'waa godhu ijoollee islaamaa shahaadaa afaanitti eegu seenan duuba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan ganaa biyya sanitti horamuufi hawaasa keenya ka biyya san mudate rahmata hogga isaanii fedhe leenjii biyya naayiroobitti leenjii kenneef ummataaf duuba markazni ilmii sun ilaa har'aa sheekh anwaar keenya keessa jiru isa dura sheekotiin hedduun kutte sheekhni amma markaza san irratti isaa fi saahibban saati duuba ammas dalagaan deemaatuma jirti duuba misra warri gore asirraa hoggaa juuzni tokko hoggaa dulloome tokko banama ka keeniyaa kun daf jennaan ka misraa saniif baname duuba kanuma as jiru kanaatu achitti kuteen mas duuba gariin ka biyya tana jirus iqaamaa firraa alamfatee tufee achitti gargare baqarraa baqat dabruu jechuudha dhukkubaanii wallaalanii beek dhukkubaanii wallaanan haa ta'u rakkoo akki godhan hin jiru iqaamaa firraa lafa darbee haarawatti keezii haarawaan biyya misra yaa'ee magaalaan akka mana yaadan hin taatu jedhanii achitti hidhee waliin taa'ee rabbi furmaata isaanii haa fidu achittis ulamaa'in darasoonni jala dhaqanii barnoonni akkuma keeniyaa sanitti huno shoommasaanii wajjin biyya turre warri waan sanirra dalagaa jiru markaza tahfiiza qur'aanaa jabaa ijoolleen teenya itti qur'aana haffazaa jirtu itti barataa jirtu achi jala dhaqanii ulamaa'in tolchanii bakka lamaanii tatti qophaawan rabbiin taasise duuba shamarranis dargaggeessis asitti qophaawee yoo carraa arkate biyya sanit dabra isaa asitti qophaawee duuba isin ammoo warri karaa bahaa gortan akkuma manaa baataniin as dhuftan duuba yeroo hunda hawaasa lamaan kana walitti hin qindeessa duuba karaa somaalee haga kutes oduma cinqii keessa deemu cinqii namarraa cinqii baharii dabree cinqii sanirraa yamanit dhufee cinqii sanirraa cinqii dabree as dhufe duuba hoggaa dhufu biyya dachii mahaxxaa bakka gaaz hunda masgiinni jiru ta'azaanni hoggachi bahe si ajaa'ibsu dachii rabbi tanuma keessa dhufe hogga dhufus duuba kanuma ta'ufii see duuba sagaluma bareedduu masgida imaamni qara'u san sagalee babbareedduu san ani haabadhu garaa nama raaftu san ta'ufii see duuba mudhii isaa hiikkatee waanuma rizqii qofa barbaadu goree maatii isaa dagate duuba ijoolleen teenya akkam jirti isintu beekan ilmaan numa qabdanii mee gadiin keessa ijoolleen amma nuti qabnu ta asitti guddisaa jirru tun rabbii miti duniyumaafuu taati waan ju'u wal nama gaafachiisa duuba ta aakhiraatii miti duniyumaafuu taati ijoolleen tun duniyumaafuu taati maaltu rakkoo tana fidanii beeyta hoggaa dhufnu masgida jira hijaaba jira niqaaba jira maasha Allah dachii rabbi satri basatri khanuma keenya seene sheeni keenya tokko kije darasaan qalbiin qabne horii ganda qaariyaa kana khawfii seeti jedhu mudhiin teenya hiikamte hawaasummaan nu harkaa laafte du keessaa'u ilmaan nu harkaa laafan ani nama biyyarra olii gad deemu du ijoollee takka takka ta biyya tana dhalattee guddatte ta biyya faranjii dhayxee argaa ture hoggan deemu duuba silaama biyyatun biyya islaamatii mi shamarran kun asii guddatee achi heerume
takka abbaatu obboleeyyan takka abbaatu fuudhee achiin gale biyyi isin itti guddattuun biyya tami biyya tana islaamaa mire caayaan isin jala guddatte caayaa islaamaati ammoo galaalan akkanuma dhiisan duuba waa hundan ja'anii duuba kanuma kanaami hir'inni maatii keessan nu mudate hir'ina jabaadha sababaan kanaa haalli bareedaan kun nu dagee ittiin gowwoomne duuba warri karaa dhihaa gore ka keeniyaa leenjii fuudhe kun ka xiqqaatus Itoophiyaa irraa isu waaqicate kun ka biyya Misra irraa leenjii fuudhe kun yoggaa dhaqu hawaasa isaa fi isa jidduu samii fi dachiidha ka haalli tokko walitti hin dhufne faallaa biyya tanaa ka satiriin hin jirre kashf aalamul kashf san mudate hoggaa mudate maaltutti ife joolleen tiyyatun dhiiroo akkamuma shahaadumaa'u waan birootii miti shahaadumarrattuu guddatti waan ju'uutu isa yaachisu seene hoggaa yaachisu seene mudhii isaa jabeeyse kanuma kanaafi joollee tanarra dala garaagarummaan keenya kana ta'e malee bayxii akka hundattuu nu mudattee ammoo warri karaa bahaa kana baqate masluufummaa isa dhaaleemi masluufummaatu isa dhaale isin hin dhaalle isii isin dhaale jaalattaniitii miti duuba feetaniitii miti hadaraa waan san irratti nuu xiyyeeffadhaa waan biroo yoo dadhabne hifziin qur'aanaa biyya tana bareeddu turte duuba masgiida ol seenan hunda ijoollee qur'aana haffaza duuba silaa dhiiraa fi dubartii qur'aana haffazde silaa barnoota biroo isinitti hin dhiisanii dubrumaa fi dubra qur'aana haffazee fi dhiira qur'aana haffazde nuu oomishtanii nutti nafnee beek ilmaan hedduu qabna ka qur'aana haffaze jechuu duuba guyyaa tokko gaafa biyyan nuu deebitan ilmaan sun nu fayyade jechuu duuba kanaafuu hin masluufumina mudhii teessan jabeeysa hamashadhaa waan jedhan tokko dhageessanii mi waan dabre dhiisa fuuldura haa hamashannu haa hamashannu haa hidhannu haa marxifannu hawaasummaa irratti haa daleynu hawaasummaa haa jabeessinu hawaasa wal qabataa haa taanu akka reefuu Sheekh Anwaar waan cimtuu takka tuqe san irra deebi'ee duraa balleessuun fedhu haalli nuti keessa turre waan namni nuu tolche nam tolcheedha duuba kanuma kanaami haalli namni addaan nu facaasuuf facaasii biti waan jedhan dur nurra dalagaa tureetu bakka hundatti nu jalaa hafuu didee nu jala deeme duuba arra immoo hawaasni keenya ka biyya jiru bakka kanan jiru duuba bakka waan reefu Sheekh Anwaar jiru kana haasa'uudha darajaa tana bira kuti amma namni nuti haqiiqaa yoo feetan gosaa fi gosayyoo eenyurraa dhageessan yoo nuun jettan nama biyya teenya irraa Somaalee baqate taa akka ji ka biyya Arabaa dhufe kanarraa dhageenye nuti gosa waan jedhan Oromoon tun gandaa fi gosa waan jedhan dhaladhee dhageen beekan dhuguma ziniimaa bara namni gosaan nutti gale baqataa biyya Somaalee baqate baqataan gaafa dargii baqateen jiru santu gosaan nu gale nuti san ka waan gosaa haasa'u dhageenye yoo haqiiqaa taate darajaa lamaanitti immoo warra biyya amma nuti jirru kanatti baqate silaa walitti hidha sansalanni suni sansalanni sun maqdashoo suni fi waluma hidhaa beek amma immoo hunne waan san bira dabarre tanaan isin komachuus hin barbaannu kanammoo kanaami dabre juuzni suni lammiin tiyya juuza kana bira kutte bira kutaa isinis duuba namni ar'a wanni kasii mataasaa keessa jirtu yoo jiraate nama dhukkuba dursan irraan fayyin taakka yoo namni aduwwiin teenya itti fayyadachuudha deemtu lamaan san irraa tokkuma duuba hawaasummaa nuu jabeeysaa walin nuu siqaa diin nuu jabeeysaa yaa jara keenya iyyaalummaan eenyurraa irra fokkatu yoo jedhan araba duuba kanama kanaabe nama iyyaalummaan irraa fokkatu eenyu yoo naan jedhan akkan allaaleet kakka arabaa jiru duuba ijoollee takka takka mataa ciraaroo goote as
حرام خرج لا يا توقال لا مسكين أكل ولا عليه لا جاي ودو هنگا فكتو بيخي مجاكل إيالو من أنجر رفكت خك عرب أنجر أما اللي نمني الرفكت نما بيجي عرب عدو فيدو عرب قفسيني نما خينيا خبية عرب عدو فيس إيالو من تبتر رام فكتو دو أما خران نمني حمان إرا شرف كان أجايا ديمنو خبية فرنجي تنوصون تين لما تنكي جبان دوبا كلام كلامي لما في تصوبان هاسا دوبا وان سراوك أبو هدوك أمنا وان سري سوق أمنو هدوك أمنا آخرامتي بفخنا الدنيا فون تانو أكما إتي دنيا تانو ها أفقونو دوبا بر دنيا أنتو نبت تهاجم تو قبدي دنيا نبت تهاجم تو قدي بر جرخين هند نبت تهاجم تو بر نمن خون حزبي قطر وما بر والربقافة أمة لكاوان مكان أبلو جني مكان سخاتب مالي دنيا ستهاجم تو بيك دنيا نبت تهاجم تو قبدي نوتين كن درا نما دنيا اتهاجم تو قبنا تو أكرم كلامي نما أوروميا اتهاجم أما بفخنا أوروميا ديرو اتهاجم تيجي نم اتهاجم تو خيس جرا خنا وني تتافي يقولون برباچسو حواس بريدا دا حواس عمرا دفه حواس حيو دا واحدو خيتي سن دغيا تره لمي فغيا جان بيلاوا نياچفتني خدار اوفتني خمنت ابي منت تغوتني غين كيس لا فامي بي اسن امه لا فجچو خيام برغنا بك سياسو اسن لا فجچو دامي وا غدا قبدن قودا غدا قبدن غيا بكلولي برباكيت لني لولتن بك ايوم برباكيت لني ايتن بك درمچون بربادون تلي درمتني ترتن دو امو وني بي اسن رايغتو غنا حفيدو بيتي سن جارو اسن رايغت بيدو قودا اسن راقبو بهو قودا خينيا بحتو خبر سيس ربي لافزه خبر سوتين خنقد ربي لافزه خرانقداتين خمو تلقا حواسا بخص تلقا سنين غنا بيسون اسن اتهاجمتي افنا قبيسا غره هندانو قباوانو تايا فول دراف ون رب الرئيسني خدانو بيا في قبرين هنقتني جانتو كلام كلامي بيا في قبري هنقتني جان فدينا ما بيا على جرو اسن اما خا سعودين اقامه خنتي اقامن تاومتي خبي لمما خنتي في حواس بي لمما خنتي خبي دها خيس جرو هوندا نما خيس ديما ترياندو نما لمي بيسني خيشا قبو مي مالتو سيد دغا مغجان سلا غياتو كو بيجو متيجدي بي بيتي يسير وا حجدي خنانا دغما خنومن بازبور بيتدا خيشا قبو ور بيتنا تون كنتين دغمن نانجي نمني ميقدو سني غلم وان جو خر اسنما بر اقامه خقبدنيو اقامه تنو غرين اكبر بي بيكو جرتي بي كرو كراوي هي قاتونم درو برغرين اكربي بي خوجرتي بار اسن كان ديسي وري بازبور بي سني فرتي خيشا قبو والله كسنا انجندو شيخ وني نغمبچيس بيتين يرغلي بيتين يرتي هوجنه اچر جراچو قلبي نفيتي حالما نو مجاو دبي ملي جاندو اسنس واسن رافغونت فكاتندو كان وكرامي سن رافغو داميتو أمتا ديدمي وهي دران بيتان دوفي أنا أمتا ديدمي شني نانا وخنا نما بيرا ببوليجرا صاحبان نميلين غافا سواكه دومي نما بيرا بوليجرا نما منا خريفتي ججراتو في نموت أكنا لالي زمان نسوني حقيقة يرو بريد دولي وغنا كالالو يرو هجلين جرتو يرو مالين جرو يرو انتو يرو ساني دوبا namtichan bira bule khananin akkan jeen gaafasan darasa bararin ture be darasa barari to wille dumbe qodu kiramana inni khafalul lale malakasan ulqaata u argedo yero sanin abalu jeeni ati magal biya khabin alati biya kat biya sanin be khari amma biya sanin himu fedore magalati ko biya taysan sayra manani qabdahin jeeni in qabuna je mewan saditti yadin jeendo مالك دلا خيرك فالتخانة ميكو سنا غودي مغالا اوروميا ورغدو تنامي تيكو بيتي سنيسن
irraa mana qabaatuuf xiqqoo itti yaadiin jeendu amma 25 dura du ammallee waan san itti isinii deebi'aa du naatattaaffii godhaadha abadan guyyaa tokko noree ammaa ijoollee garii ilmaan nuu galchuu eegaltanii kanuma kanaami bar ilmaan amma manni ittiin galin numa takka taabee amma nutis nu bira galee bar jalaa deebisuun jeenan jalaa deebisuu re'ee hogga kennan ilmoo jalaa deebisan jalaa deebisuun jeene jalaa deebisuun kun bar nu hunda dhaqqisni hunda dhaqqabuun ooluun shakkaa bar manni ijoolleen ittiin galinni takka ta'an jennu bira kanuma kanaami hogga haalli hammaat ilmoo namni biyyattiin dheeyse duuba khadaaloo nyaate adii oofisni taa'aa jeejee bar waraabessi daaloo nyaate kun adii oofisni taa'aa jeejee ha ilmoo galche kun abbaan dhiisa abbaan dhiisu duuba abbaafis qophii wayii jira seenne jira hawween san karaa keessa fiigan san gama gamana ba'uun deessu garachi anu yoo baate malee duuba achin nu naqu jira namni duuba kanuma kanaami akka ufiin dhufetti ufiin haa galuu jechuun ni dalagamu jiru amma sii galaa gaafa duraa fuunee fe'anii achin naqan ni deebi'a fe'anii wallahi anta ifriiti jeje namtiki tokko Abdurrahman tokko walin nu qabee Eritrean nu naqan jedhe qobalee duuba baatii takka hoggaa geenye achi deebine je namtichuma nu qabeetu nu bakka shaayii dhugun arge je aboo isin warra isin galchetanii wallahi antum afariit nu ifriit jeje wallahi waa namaami jinniidha jeje gaafa san fuudhanii nama galchuu tureemi amma haalli sun gowwummaa ta'e hafi amma sun akka ufiin dhufetti akka ufiin galu sagantaan dalagamu sani duuba kanuma kanaami wayyaa seetee ittiin hin dagamin tana hin dagamin ittiin wallaahi osoo rabbiin qooda tokko sii qoode halkan tokko as buli isin hin ju'an halkan tokko akka ufiin dhufetti ufiin akka galu jechuudha wanni dalagamu jiru amma duuba kanuma kanaami amma ijoollee ufiin galchiteemi ufiin galchinee bar ilmaan ufiin baataa bar ammas ufumaaf karoora bayinsaa kaayadda لأنه حالي أكنا مدى لغا ما جرو خنافو وان بلجلجي تنتين صوبمنا فلا إتي ربي سنيها مجيسو ربي الرأي سني خدنا لغا نبينا ما نقول نمن إبو قالوتو نمن إبا جان دو كانوا وكنامي نمبيخ حالها واسا وان نمبيخو وان إسن ركسو نمبيخ دو أما تهنغنا تري أكامي بيقلا harka qullaa raqan galchaan anje amma 20 san duran gurbaa tokko asii argee warra mullu baabile mullu abo rabbi sodaadha nama waa beeku isinii uno masfalaa janii makkatana mana tokkotti namni 5 wal ga'ee ruuza nyaata namni kun ruuza kana fidanii baatitti namtiki tokkochi buusaa fi distii tana affeela abo namni distii bare hin ta'u jambiyyatee jetti jolle distii tana nama san yaasetin fite manguddoo malee hoggaan baatii saddeetiin taa'e yaasee fite mana sanirraa na dura isaantu dhufe manguddoo nam sadii hafe deemii gali jee tokkoon jennaan sheekha amas sagalin jedhee gan biyyaa bahe raqan galchaanaan jee raqa kiyyan galchamu reef kan galchamu maaliin galcha harka qullaa kamittiin gala jee dhugaa rakkoon sun akka jirtu nin beekaa san rabbi sii kadhanna rabbi subhaanahu wa ta'ala kiisha jiidhaa fi harka jiidhan biyya sii haa galchu si waa yaaduumi si maalittiin ija qabadha ju'uumi si maalin hojjedha ju'uumi si harki jiidhaa rabbiin barakaasi keessa godhee waa sii kennee biyya teessitti rabbi nagaan si haa deebisu kaabaa jala jirraa tana rabbi irraa isinii kadhanna haala isinii mijje tokko tokko hawaasa keenyaa haala mijjeeyse fi rabbiin ree cubbuun biyyaa isin baafte sun kutte cubbuun sun kuttee jirti cubbuun surree ammallee ni deebiti jettanillee shakkinaadha kara wagaraabe waan cubbuu sanii deebi'aadha yoo hamanaamni mataa kee isin jiraatu ati ofirraa fuudhaa duuba nuti sun nu keessan jiru dhiiroo wahi osoo oriinuu mataa wali buunee waan rakkifnaa jechuu sodaachuu jirra malee cubbuu santu deebi'a juuza ju'u bira hunne juuza kana duuba sun juuzni khattamame duuba wanni biiteenyaa tun wanni Afrikaa tun hin beekamtu jettee ufin cinqin teeyse hin alaan aliin kana duuba hin jirtu kun kanaafuu insha Allah baga rabbi jireenyaan carraa kanallee isin agarsiise kana isinii dhaamna yoo rabbi haala isinii mijjeeyse ijoollee dhiyoo tanaa wanni itti dhaammadhe aboo
quubiini beeytanii mi quubii waan janta kan beeytanii beeytanii ammas deemaatuma jirtanii miree quubii quubii qur'aanaa naa deemaan jeen ijoollee saniin duuba ani nama baadiyyaa oromiyaa tan keessa deddeemu rakkoo biyya saniitiin waa xiqqoo isinii hima rakkoon hawaasa keenyaa rakkoo qur'aana dhabuuti duuba qur'aana itti qaraan kanan siin qur'aana hogganjuu qur'aana qara'uudhan baana namni qaraasisuu dhiisee ha qara'u silaa duraanuu ha qaraasisuu kadhatee qaraasisa biyyi teenya wanni hundi wajji dhaabbattee namni umriin isaa amma 25 gadii ha amma jiru maal jedhaniin warri qubeedhaa ha amma jedhan kun warra qubee ka jedhantu jiraami warri dhaloonni qubee akka quraanan beeyne beeke duuba ifaadha wanni isin jiru dhaloonni qubee quraana wallaalee duuba dhaloonni qubee attayyaata wallaaluu deema duuba afaan salaataa ka janni beeytanii jara keenya afaan salaataa wallaaluu deema duuba falli kanaa maali yoggaa jennu qur'aana khalawaa ka dur isin attayyaatatti qaraatan hin qabdanii biiteessan khalawaan ganda keessan hin jirtu ta qur'aanatti kabirii nama qaraayis namuuni qabaame amma afaan salaataa eessa qaraatan uno jara lamaan abbootii gadaa ka fakkaatu kun uno jara lamaan fuula kiyya dura jiru kun eenyu maqaan keessan isin tamaam kasitti aanu kuyyoo kuni wanni jeree fu'ee dhagnaa himee jira fantashiru mee isiniin kun khalawaa ganda keeysanitti qur'aanatti qaraatan dur hin jirtu khalawaa khabiirri nama qaraasisu ijoollee wali qabee qaraasisu afaan salaataa attayyaata qur'aana khalawaan sunuma jirtii miree ta dur itti qaraan namuuchi qara'eemi irraa hafaan kuyyoo warri kun jara keenya eessa qaraatan isin afaan salaatatii fi faatiyaa fi akkaataa salaataa halawuma sanii qaraanee minutu hundinu halawaa san bakkatti haa deebifnu duuba furmaanni hawaasa keenyaa halawaa sanii akki naa gootan quubii qur'aanaa naa deemaa duuba quubii halawaa sanii quubii duniyaa hedduu deemne guyyaa tokko anis quubiin hogganaa baate ganda keenyatti ergeetiin halawaa san deebisa yoo diigamtee jiraatte guyyaa quubiin sii baate atis ganda keetitti ergita namuu ganda keetira xiyyeeffadhu kiyyan dhufin anilleen keen dhufu ati keetuma xiyyeeffadhu eessa dhalatti jaarsu ati yoo kuni yoo maal jette shawaa maasha allah kuni yoo ka xiqqoo furdaa kun jaaje dhalatteefi gaala ta'oome isaan kun yoo isin yoo inni yoo ما شاء الله أغفر خنم بربادة أنا مدو إني نسجندوما إتلالة سنة أنا جبيسو خونس جندوما إتلالة أنا جبيسو خونس جندوما إتلالة أنا جبيسو بودا مال تانا ديملي أروميات أنا ولتي دول قرآن بيد بسولا بربادة بيه قرآن مصحفة بتني إرجود آمي nama mataa qabu imaamaa marata jedhan nama mataan isaa bakka jiruutu imaamaa marata yoo ijoolleen sun bakka jiraatte quraanatti erganiimi ijoollee san uumuu khabiira ganda jiru sanitti ruuhii naa godha khabiira sanii wajji wali hiriira khalawaan ganda keeysanii yoo diigamtee jiraatte akka deebitu godha qorqoorruma bittaniif malee barzaafii ufiif qaba gandi keenya akkana wakanaame quubiin tante yoo fakkaatu qorqoorruma zingoo 50 zingoo 100 akka bittaa baate khalaas najjaara ufiif qaban برزافي وفيف قبل وفيف دو بيخان دوبا انا دو سني ركتيلاتي دوبا الرما شيرتي تما قدر رافدو اكا رب سبحانه وتعالى جل قرآن خيسن نقل ميسو هنگا خنا ناغود ايسن دوبا دام سخنانس ناغلا شمرنيت اللي ديرت اللي دام سخنان ناغلا درمچو قرآن درمچو تهاجا نمو غند ست قرآن هذه بزو خلوا إسا تمامس خلوا إسا فانتشروا جته فانتشروا في خلوا ما غند سا يونا بكنا ديبس نتنفني أدو إن ختيانو سي أتي جا وجوة الرئي مكان نجلا أبوه عبد السلام
isa qofa isin keeysaa beekee bara isa garagoo amma waan an anjuu kun walii gallee jira keen dhaamsa biyyaatiin isinit dhaamaa jira abbootii biyyarraa bakka bu'ee sheekan biyyarraa bakka bu'ee abbootii gadarraa bakka bu'ee akkana wakaraabi abboota keeysanirraa bakka bu'eetiin dhaamsa kan isinitti himuu jira namni dirmachuu barbaadu amma qur'aanni dirmachuu barbaada sababaa nuti amantii teenyarraa fagaatutiif haalli tokko tokko kan bareenne waan daaroo labuusan dhageessaniifi haalli bareenne tokko biyya teenya keessa sababaan dhufuutti eegalame sababaa birootiimi sababaa hawaasni keenya amantii sarraa fagaatuti waan takka wanni biroo jirtu hawaasni amantii irraanfachaa dhufuun rakkoof isa saaxilte duuba kanaafuu insha Allah dhaamsi jabaan isinit dhaammadhu ka qur'aanaa kanarratti naa haasawaa bakka jirtanittillee wal gargaarree guyyaa tokko ganda keenyatti guyyaa tokko ganda keetit guyyaa tokko ganda tamaamit guyyaa tokko ganda fantashiru guyyaa tokko ganda isaa akkana kalawaa bakka deebisuu dandeenya yoo rabbi fedhe guyyuma iida soomanaati fi iida arafaa khabiira sannaa yaadattan nama biyya deemu mudawwala riyaala 10 ala kana bitaniifi karwa kalaam imaama riyaala 5 akkana wakana ma jira kee maaltu rakhisha yoo jambiitana bar waan nyaatanii fi waan uffatanii bar karwa kalaami nin beeka bar ganda waan nyaatan waan uffatan akka rakhisha dandeenya guyyuma tokko khabiira saninna ergitan hamileetti naa gootan gizee hunda maallaqan qabdan isinin beekanuuyi yeroo soomanaati fi yeroo iida arafaa yeroo munaasabaan jiru yeruma san khabiira san naa jaynoomsitan ka qur'aana qaraayisu san anuu qayroo wajji wali kenneetin jira ooyiruu isaa xiqqoo hanga fuula adurreessan qayrottiin kenne isa qur'aana itti kenne akkas godhee bar isinis qoodarraa naa fudha haa wal gargaartuu bifa kanaan insha Allahu ta'ala dirmachuun takka tana jila khaysan qarra khara ya rabbi fid insha Allah jila umra bakka takka gootan tana umra kay balamtu rabbi isni hataas guyya ra khana guyya milikata qabu rabbi isni ha godo guyya jiruun teesni itti tolte rizqi itti halal itti argata rabbi isni hataas adu ar'a tana boda amata ar'a ramadana ar'a khaysa jirru khana boda hujina ma rabbi isni hojjechiisin hujii nama hojjetanii damooza baatitti eeydan rabbi isin hojjechiisin hujii mataa keeysanii rabbi isinii haa taasisu diin rabbi isinii haa tolchu duniyaas rabbi isinii haa tolchu hawaasummaas rabbi isinii haa tolchu jiruu bareedduu duniyaa irratti bareedduu ta aakhiraatti bareedduu rabbi isinii haa taasisu umraa irra wal geeysanii dhuftan kana umraa milkiin irra galtan rabbi isinii haa taasisu isin qofaami warra isin biraa dhuftan warra biyya riyaad isin biraa dhuftan san tokko tokko isaanii milkiin arra khatabamteef rabbi haa taasisu milkiin arra khatabamteef rabbi haa taasisu warra milkiin biyya galu isin haa taasisu riyaaditti illee milkiin deebitanii biyya teeysanitti illee gooban warra galu isin haa taasisu karaa tokko akka gooban galtan nin beekaa isinii xiisha jiidhaa rabbi isinii haa taasisu karwa karaabe ree gooban galta sodaata akka malee galta nin beekatan anuuyi karwa karaami ammo si ufin dhaamonni haqiiqni kee jiidhaa rabbi si haa taasisu akkame aaminiin ilaafiftanii ka hin taane dubbidun xiisha jiidhan isin haa galchuun jedhu eeysaa fidan jettaniin hisaabina rabbiin uf bira khaznaa qaba karwa kan dhuga biyyi suudillee yoo duute biyyi rabbiin tuune karwa karaabi khaznaan rabbi keenyaa guutuudha duba khazaa'inullahi mal'aa jee nabi sallallahu alaihi wasallam خزنا ربي قوتو دجي خنا لالكني غيا اني خنزون اسال الرفتو جدو هانغال لمن بشان كيسنت ربي رزقي لسنا غلچو قبسو ما بريدو بيته سنت ربي سنا قبسيسو نو غلطوما اسنين جنا ارد ديبني اسن ارغو فدو غمچو غدونو دغيما جزاك غدو ربي سنيا خفلو يوني فواتي كوغا سن ديرسن لي ديفمو نو غدا سن جنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله gaashe kottin teenya hedduu gorsa bareedaa nu dabarsanii warra fuudhee hujitti rabbinu haa godhu isaaniifis du'aayii godhaaf ana gabuutiin taa'u jiranii ammani kana obboleeyyan kiyya wanni quraanaa tamma sheekni jeetuni dubbii laaftu laalluu miti
asitti silaa wal beeyna qara'u jirra moo qara'utti hin jirru ilmaan qaraayisu jirra moo qaraayisutti hin jirru wal beeyna taasii waan wal nu gaafachiisu hin qabu ta biyya teenyaa san ammoo abbaan fedhe sheekummaa qaraayisaa abbaan fedhe sheeyxaanummaa qaraayisa ilmaan ni beeytan yooniif immoo gartee namni ilmaan saati irratti dalagee karaa qabsiisuu ni danda'a arraan mumkin amata 13 yookaan 14 dura qaafilaa takka jaarree turre dirree dhawaatti مسجد بلال كانتي قافلة شباب الفرقان لخدمة خلاوي القرآن جنة جارة إسينسون ممكن تربال لما صديق خيستي خبيرة قرتي قنت خيستي كراسسو خقنت خيسة بك هندا ديغا ميجرو قافلة شباب جاتشو جولي عبد الرحمن حسين فان كي سجران خان الداش فان كي سجران خا عبد الله كي سجران ممكن صلاح الدين قافسا قبا قبان سيها shabaaba haga tokko jaarree harargee bahaa fi dhiyaatan keessa gadhiifne torbaan lamaa fi sadii keessatti barattoota dhiiraa fi dhalaa hagartee bakka quraanaa tasilaa isaan irraa facaansanii deebifne barattoota 20,000 fi 900 qaraatii quraanaatiif gatta'isuu dandeenya jechuudha yeroo gabaabsan keessatti saniif yoo irra dalagan jijjiiramni guddaatu dhufaa dubbiin amma sheekni je'etuni dubbii laaftuun laaltanii miti namu sammuu teeysan keessa kaayyadhaa riyaadii waliin dachaana irraa marihanna sheekha insha Allah hamma dandeenyutti isin gammachiifna jennee yaanna jazaakumullahu khayran galatooma isiniin jenna ammani khaanaa sheekha gadhiiftan du'aayii godhaaf jazaakumullahu khayran assalaamu alaykum alaykum salaam والمانو ان شاء الله امين 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 آمين